Hello everyone, welcome back to our online TV channel. Today I bring you the latest news about Dr. Riek Machar. Dr. Riek Machar is still under house arrest in Juba. We will talk about why he is under house arrest, what happened with the Nuer army, and what this means for South Sudan. Dr. Riek Machar is the former vice president of South Sudan. He is a leader of the opposition. Dr. Riek Machar has worked for peace in South Sudan, but the government of Salva Kiir Mayardit does not like him. On May 26, 2025, Dr. Riek Machar was put under house arrest. This is now over 5 months. The government say he is under house arrest because of clashes between Kiir soldiers and the Nuer army. But many people said Dr. Riek Machar did not do anything wrong. The Nuer army is a civil militia that protect Nuer community. The government attacked them and Dr. Riek Machar is blamed unfairly. Dr. Riek Machar is not allowed to leave his home. He cannot meet his friends, party members, or even his family freely. Why does the government do this? They fear that Dr. Riek Machar will become strong again politically. They want to control the Nuer people and stop them from joining him. They accuse him of violence, even though evidence shows he is innocent. Many South Sudanese people, especially the Nuer, are unhappy. They say it is unfair to keep Dr. Riek Machar under house arrest for a month without a trial. The Nuer army has been defending communities against government attack. The clash happened mainly in areas where Kiir government soldiers attack Nuer civilians. Dr. Riek Machar is blamed even though he does not control all Y army action. This has caused more tension in South Sudan and delayed peace in the country. Dr. Riek Machar house arrest affect South Sudan in many ways. No peace. Without him being free, peace talks are harder. Fear in communities, Nuer people feel unsafe. International concern. Many countries and organizations are watching this situation closely. Some say President Kiir wants to stay in power and is afraid of Dr. Riek Machar returning as a strong leader. People of South Sudan want justice and peace. They want Dr. Riek Machar released. The opposition leader said Dr. Riek Machar is a leader of peace, not violence. Families of Nuer army members say Dr. Riek Machar is trying to protect us, not harm anyone. Dr. Riek Machar is still under house arrest. The government blame him, but the truth is he is innocent. The Nuer army defend communities and the people of South Sudan are waiting for justice and peace. So Muguyan Mishkaname, Ngach Kaje, and 81 no Dr. Riek Machar yen Kajabang. Dr. Riek Machar a vice president dung South Sudan mangai kondiale. Yana kwer aspele gayo. Yen chalet ka kui malkare wika South Sudan. Yen chaja nok a kuma kirma yadit. E chen yandang ridu bakel no kapai diok chua Dr. Riek Machar chua yen. Me yan kaje wajen isha mat kene kuma kie chamat kenetin kon tila Nuer hami. So cha gwanya kenen go jane ram mo chimat ke Nuer hami ko kichamo jen jok Nuer hami mo en go yen nyenye ke kirma yadit ke de nyekier. Mamone cha je lok ben go shit talk. Murai kona teme Riek Machar che te ke pes dang dich reiti jen. Taram jeke te gwadran cha yen tin te jindan te tin ador. Ka jan je ka kwiko ichi de nikir ma yadit tige nyen ke Nuer army re wika nasser. Ne tu ngwan ngal ke jeno Dr. Riek Machar tele michalel tele mijang michalat. Ken Nuer army la gang ken dorian gang ken community dien. Kuma ka mak ka nakaka tu grodien chu gang. Ken gwenamo
cha Dr. Machar cha chu pel ko yi jaram dan dong tekeneke kai chwal ke keneke ko ken Nuer wayami kie ko riek Machar jene Nuer jen man gwi kon no kwa riek Machar kwa je blem ke jemone jene ngai konen wo rai wi ke so Sudan mi jin Nuer kate Nuer do dien mishimi jek chelat no kie charode defend wa jugi en wo jin mat yene kel ngai kon dialan o riek Machar ni ka gwasi dan cha yen ke je kana man jen kana man orar terwi mi choten je ka manaka je ka ne kon tila bonde man point the family the point the riek Machar je ka kwana pele support re konen kwa support je point the kane ka tin kon te kel ke je so mishit kana me ngunyo do mo nyodo jen go ikem yadit tamal che je gorno dara bere riek Machar bel ke je ko jen Nueri ko rodien defan mulu kon jok ron kin dang red wel jok to kon dial te ngaje no kore dan ne te kon te joy ka jang ngane ka Nueri mi te jo jen walle no riek Machar ba no sha ne ga cha la nyoko ma ka gwa dan tikitin ka shi rodien defan bala no jen te ke titin yet de kan la te ke titin ko jen Nuer no so ene mi cha la Nuer rodien de je yig jogo no te wido nyira danan te ke jang mi nyer ke Dr. Machar so chwa de gwijen o jen de je pel bitem chora lat so nyer ke je jen nyira sia ne no so no ko ba je yen no ka cha goten kontinten Nuer te ke la Nuer wayami cha ka joitin chikenetin ka kwi ko nyer ke so mi chit kana me ngulo do mo nyu de jen wo en kuma kirme yadit jen Nuer she ka gor mi yan ga jilor ka ko ne to ka ne ku ki ga Nuer ku ngum nyodo jen wo lo ka yene dial ko kene chal ka Nuer riek Machar cha je de blem ke dung Nuer wayami o ken Nuer wayam gang kan rodien it ken self defense gang ka rodien so tele me de ka nangten dundo la jang la ke me da ne chi to ke 2013 la kana team wazi da ne chi kore to je ka penal shu Nuer shu kan rodien gang chi ren gang je chalo kirm yadi che je tot che lok o jene ngum sha ne ka cha ne ka je shirke me dan mi che yi yu ga ne che ka jak ei wi ka penal so chwa ka tu kan dial ka do be dani ci kon ngai ke pan mi shirin men tem jen gui jen o mi we riek Machar we je let go riek Machar ba te ka power mi dit ba te ka bom jen mi gui na tem ko olon kreng Machar she go no dar riek Machar dar je luñ so mi shit kana me nyu de jen o chimal che be mal pen yen Dr. Machar e wi ke juba yera wich so Sudan kelio mal betel mi cha je luñ te mo gui kona tema ano ba mal ba bailar ba bom long anga ba mal kula lado kane den kontin kula la ne ka kane kon kwal joy ne ka de mal dar kula ben di tele gwan me de mal dar ben ka yen Dr. Machar ba jaga ji woy dial ko bina dual no ka jaga Nuer ko ba aka ne ko di gwe jen ob Nuer bu ka gag ram la leader yen aja yen gwi kane no ob Nuer bu ren je so ku jamo be kirm yadi be power mo din be je use ko bu Nuer ba kana ko gor jen wo chaje bu ka power mo langa lat en good chal ka kirm yadi de mara di na yan ke riek Machar man dal kir ke je long gwi jen riek Machar mi che je luñ ki che ro de chung gwi jen wo ba power ba je nan ka je do dal kirm yadi ka mishit kana mo do to kan dial ka dal kirm yadi ke je amen gor ke rewi ka so Sudan gor ke no de pindar te kamal de pinde tok de jalatin but chana de mislead kuma o lar jen o riek Machar me je riek Machar gor jen o de wi dar te kamal but ko ne ti chi kan gor no dong te ri ba ngai kam ne ken ketin kon let ken ke to chi kan gor no be te election ba lat ke ba ko in kwar ba lat ko in kwar te ga long ngum shalat ke je o dwal ken ken ko ne la je wich mu wich take 10 million people kwana kef nere ya kwen ke 6 million 4 million ka refugees gonna to goal
and then 2 million ka IDP camp within South Sudan. So ne dial team me cha no lure which kan ne dial ko kena kon shoot into which we care no jen chade pass ko these people chicken kiri kan dem kwaj ma dong bo office chade to. Te jekten kon chalat. So kir bo me cher na mo gwe jeno mu wetu ko be ma char ba ja law ko participate aka queen kware gwe jeno jen chebe pat. So jen menen yan tamen cha nyaada no gor jeno be to right all the wrong that he done and kir. But chebe men tuok ba. One dial kon weekend katiken ke ngit te char kan ngwa jetin kon chala de ki dom right corner reng ma cha ta da rate gen right no ngari to one gurjen o der bra der ben participate ketin kon latke e det rate gen no ka dom choro lot so ne me de kon ngaje no mireng ma cha mi bete rate gen no no jaga na kur ko bugo won yam so reng ma cha de je dilun ko bi mal beben yen do bran gorke lungana mo ne diare wika South Sudan. Keeping Dr. Machar under our arrest will only fail the situation. So Kir should decide please ek Machar. Is there a mal there jakule jaga jabu to one. So Micha Jabulun, what will happen? Directing one book talk. So to tea chicken bugo. Chiremanga ikon no kor one talk at Tamuka panal, ten chananen. Can do to the other into a cork jeng. Kir ko she go to man beben. Kom no jeno bi malben dio je she chereng mo cha she jalun Kir take a power ko ba mal ba ja law Kir take a power ko jen chamal che benong koram la kwerna da miten jen yam miten yam na no kabide yenena na de je ko ken ledne je ma jeno she goro no take mal ba bere which mo right now everybody roje against riek machar je ka riek machar na meten ya katajen ngumisha a sheep so far on his absent ngumisha a sheep deo je tele dor ene je liane jen no yang ma char jena kwar win mi chit ka so sudan che de che te karam kel gro ar mi chit ke kir mi yare je so kuna ala focus ka kire jaram dan ba kwar che roi kurun dang de 20 years nothing mi chalat nige 2013 ndana january na jen sa yele january ngumi chalat after that dan no kwala ne kwak cham kan ngwa kan ji shiende shiemane up to now tell me George written there's nothing mature George mi George right now so mi chirkana me goro gech ke ne dial kon lan wari gor jeno biar wen kun biya kelep o kir che gor jeno te mal ma deben rek ma char a jaram dan goro de gor kan war dial jaram dan be mal bino jaram dan be so sudan be rika dial kon ditin be ka watch jaram danen go kene wang den wo beti dial boga jaka go so mi shit kana me da go en wodi yana ling yen Dr. Machar no ka kwiko chi jejen borche nyen ke de ni kirma yadit SSPDF so na merong after that you kono shunen bane me chi rek Machar che dob che facilitate ko de nan ka jubu me tani ne chanang yana no kan me cha rek Machar cha je chu yen chu de kon la de ni rek Machar ndia chu go ro naga ka wenden kon te kiten chi kono yunen ne taru ke jubu ba de ni rek Machar che ga lele che ga mak so ngumu ngoden wenamo tele mo ngod jo ko che kir che wor che declare right kona tamete na ka version and go bit bene de to control second civil war ko che first civil war che to kan wori anak right na ngod na kan wori nyo again ni ma jang wori ko de go den je ko rek Machar wor ka yan je queen wor so they should protect themselves ko kaneda kona ba nak in the end of the day tene ko ken rek Machar jaga te jen bi de bede ko te ga te jen che jel ngum che jel ga je eni o mi che wo ko struggle re je mi de nang je lora bang tele me dar long lene so nyuri jen wi jen win mon international community me da ne nang ka juba komte dor ta me je cha de yen but international community connecting content dong bi me de tuogone kan de je ladone so kan e konen de rek Machar de jagan ka kan gang men te me re te jenone so mi chir kana mo mi le rode rek Machar is the only person malar ke no be mal be jenong so mi gur ga mal la tok den be mal be dil ben gwada dan en waja gur kene dial koki so rek Machar is the right person ka wo be mal jenong so na mane dara mo gwa mi de yana ngach no ko duptin kon tin alen ngaru din keke mi right kon ko de rek Machar de jelun bane ngaje no chi loin lora bang lonje ko bi mal be ben
michi mal che be ne jen mishane no meni jeni nenten kontela nuari abuga rodien gang ore nyal be bogani na palrodien bana nak kir mabnaren gang o kir chamat ken nuar gatit kon nakana bayani mi ne ko la nuar bo rodien del gang ken mi jega chala do kir mi yadit do biken yik pushback ta dan dong de na rodien gang je jo meni gurjen ode je nyak yekel uri yar rodien be ben ka kor video kana me jamal